Karbilang hydroelectric project boithalang so APGCL along outsource security guard Saikato claim dun bang thong kep so se abang bang phia tumaphan aron ri penamen kang than piet aputhak case ila pen plek jam ham phang song do an pen japon si pai ni phai hinia ni pen pini pai ni phai pho ani an je song pon lo case ila pen plek jam ham phang song do anatung ko pia pot si atu ching tit nang kok lo tang te Karbiang Long Autonomous Council la pen tim Karbiang Long atum bang so ka je song long lang dun prong puma tang te Karbiang Long Autonomous Council a hin pen ko pia sai deng ponji case ila pen ham phang song do an ni plika je song pon dera phi sitami Karbiang Long Autonomous Council CM Dr. Tuliram Ronghang la pen tim Karbiang Long atum konat lo dam jui ke la pen ajulong ledat ma puta kaju pon pado tang te phirang ke thinu kaning je pon alam the pen le no nang ton pen arju pon sinang dongka mogam pen ini tuma phirang ke tang sina kathar nang ke lo birta news desk report public tv Karbiang Long APDCL MD chairman go back. APDCL chairman MD go back. Local people struggle long live. Local people struggle long live. KSL long live. KSL long live. No justice. No justice. Dito lagi mang juncating itu kasih sawing pandai. Dito lagi mang pacun sedang. Castle long live. Tim Karbiang Long go back. Tim Karbiang Long go back. Tim Karbiang Long go Tim Karbiang Long atum nang selang don tha. Dr. Tulam Long nang selang don tha. Dr. Tulam Long nang jin so tha. Karbiara la pan jin so tha. Karbiara la pan jin so tha. Security guard ke claim atum ma pan jin so tha. Tim Karbiang Long atum security guard ke claim atum ma pan jin so tha. Security guard ke claim atum ma pan jin so tha. Tim Karbiang Long atum security guard ke claim atum pan jin so tha. Tim Karbiang Long atum anek cingpu tha. Tim Karbiang Long atum ano je ek tha. Tim Karbiang Long atum ano je ek tha. Tim Karbiang Long atum ano je ek arju tha. Tim Karbiang Long atum therak tha. Tim Karbiang Long atum therak tha. Tim Karbiang Long atum therak tha.